Okay, I'm sure for Mobibia Kwaba, Eba Kumasi online television, Sanson Ave, Zenit TV, and a Panda TV. If you had an angel drew, na and summer, for Eba Fidia Muhano, na one, Prophet Opatafour, that's Assassin Susiano, Madame Fubu, UK was said that Assassin Susia last week. And I did the true prophecy, Eba Tuja. Hey, I'm sure for summer banner who. Hey, Otumfour Opatafour, yes, yeah, why you? I feel no, you rubabio. Na Okasa Friday, free Saturday, Sunday, ever seen Monday. Videos are a brochure for Shabre if ye ano. Oh, Yehudia, ye bompo, Yehudia, ye can't wasem. I'm sorry for Jemra, Nana, the Besifia, Benyesi. See away, ye Bessia. Otumfour Opatafour, baby antokade ndi sorry e wona mpatade ndi sorry enti ye frɛ Otumfour Opatafour aye bibre mu nimfue wo se pretetagu ane ho bon waduduro be fie akura mpa okurukireku okata ba ko a wokofa abaifo kuro wo sese de odu akomia okofuru kasamprebu sane a osi nonsoye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie kireduma ko satia wodi huhumu kumu akotene na wan na metutu na yampia yi a Otumfour Opatafour the zenith of the heavens ministry no ono na awurade adom ni tumi se onfa nyi nyame manti se baye ni obi di asie adwuma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantue ho nkrata asem aye basa na wo pe hu mu ahode so aye awurade adwuma na wie ya ene Otumfour Opatafour enti sa kire wo so a frɛ no 0540 770896 ana 0206566150 Otumfour Opatafour otwadua mponyankrompo bekoso aye onyame ama na ko Otumfour so aye nokwafo. Okay, Yamobibia Kwaba, send your medical momanya nentier no. And then some no doso na videos the true prophecy beto hono. Video secret videos some rofona yefa bibi mao a piano. Mean to me can't use a newsroom for neja news team na baba boy tofa na hey abronoma a dom 10 and ya check over quatrase kovi memoache oh yana ote the studio na to try ampia wonderful we with Japan rejoice oh ya no brutal oh you say hey abronoma honam so on the abronoma on the kofoku na brono was ya the CV bia covid na ekọ last week Otumfour Opatafour did the true prophecy by na ma who say newsroom week ni muni ahoto videos ba na eba wo de ya wo na adom nyina no DNS Osewe mama na wase na menchia ahefo a mo hwe baby a obi na de wase me de bia me kase se papa me kasa ya ye hunu video bi ada bibi se AC onya be kase wie se game na fe ya sha se epic feed ni ade from ewiase afada nyina papa be kasa wie ye no na video bi a obi bi send ye in fact nya menim no credit video ni so ye obi a ye abibre moja wo mu pa de anya de a ebe ye ode na ebe ye ofe me na ne se opani ba kubi oya doctor ye friend Dr. Robert Oyong ana commission of inquiry bi a friend so o matin sem bi a efri na so ye na omra no meyi ano enkyere omumu se sei pa na sem ne ye den esitie na papa iko ye ne nsem na o kan no se go fi sefer obeso o kire se emre bi Bill Gates bi de asem be tuja se ewiase mu nipa dosu ntia wo se ye tiso ema nipa no ekofom de broni be ka se be dipo ye be sisa ewiase eni omo dom ni bi ye afiri ho ye eliminate nipa ni bi ye be yiri nyina afiri ho na afei ewiase ne se ne nipa ni si rise fast no eso why den ate ano omo say ye hye continents e wo wiase nyina baby e betumi ate nipa so ya Africa abibi man ma eno mbe yi ye bete ye so ene beti nipa so Africa na nipa be 3 billion there o say ye kuma mu fi asase so sama aba no video abetodwa no o say ye kum nipa be 3 billion awa asase so na baby o mu de o mani atagete pa ne Africa bibi mamu ha and they was here from because one, Omukanioma Miensa, a Bibi Mine deplorable, meaning say,
I say ya tete aponsam ye nye kuro ana continent bi afaso bi awo so omo sa ka say wordless afaso bi ani abibimamu ha si ye panipa afaso wo so a aya abrofo anya abibifo enti ya tete aponsam ana sabin producer faso bi ani so ana ba world economy a abibiman she dan contribute to kase wo world economy. Ti say abase yenkum ni pamfra asase so a ye sacrifice am so for asama abeto dwanu kofi a video di home dan ye face video no benya me ahwe kakra bi na kofi nto asomaye am so for video no na the CEO Danny Boy emi ahwe no. Where does any synthetic molecule serve the living? They don't. Right. I mean, none. And am I right in suggesting that a medicine, by definition, is something which contains synthetic molecules, something that is registered, patented, and put into the market as a medicine? Absolutely. Proper. Right. So what I'm learning from you, Dr. Young, is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally, using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the bogeymen we could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And the multilateral agencies and the health and regulatory so-called authorities and agencies appear in the main to have become weaponized, and appear, I again use the word appear advisedly, we're not casting judgments here, we're taking depositions, listening to expert testimonies, appear to be weaponized and appear to be working in collusion against. All right, now we say for video no ya kwa aba no. Entina se prophecy na mama sunsun bi anko yi no ma bi say empia kofi ya dance ya da egu abantire enti no fi so omo ne ya sere kwa na yeso omo pe ya sebo wuni mo bo se akwa mo fa so depopulate ye ne say obusa say ekwa be so o say o ma tem na aso wo ekon na ekon no enye bacteria wo na emom omo ade bi omo friend ne systemic poisoning. Kese ye dia wudro ebe hye system nu dia ma bibifo ama abekunkum bibifo bebre e wasase so de omo aya eba no de omo aya eba for prophecy na last week odifo asase ni susi ade betu dwa na ho nsem ni bi no o kan hadwa say en secret amrofo pa o ma ba o mo de be say bibiman ni nyina nyame ba ma ni nyina dadwa na kovi usana ya na unse assassin si o ya otaka sem bi say broni dia de be ma wa onfa ma ogwa na bibi she o buta ibia ewo na chinti o de sa de ne ma enti ye besre ye nuanu ma bibifo ba bia wo bia ote ye nka ye de Ghana fo na mu hia titiri ye sremo mu hwe mu ye na de bia me kase assassin si ya ne yakobon dia ma wiase o Ghana for man so the year prophet bi be ba kasa na o pepe na won sabe bi si ube hunu wa eva ube hunu wa ya na ye dia so tete o se news team no so de ye bo adwuma ye dia so tete o se video bia tofom kukro mo de baba amakofo hunu true prophecy no ensema ewo kofo ku na usafo matene kamera no ye sa ye bo de tofa ma who say prophet o mo de na studio ha abusafo jemra prophet abaye be nan sam no doso en ko ba bia o ha na was on yetna kuma so on television ni o haya so Zenith TV na Panda TV ya ba sisi a
Okay, yamama kwa babusiafo sene kofidi nsam na betudwa no ho na de si asase ano nansi ano ezi ehudi enfamfre ni biem because na otwi bia wo de eba se sia last week ya ba ye the true prophecy just say yenya hwakuransi de pie ba no Otumfour Opatafour emo akwaba ejo bengesi na de sia de obeye asase ni be sia nya sia biem se de bia ka kire o se de be sia de sia de asa o kasa ya na wie mu asesa na no ma sisi sa Otumfour Opatafour sentinel kan o se uyi abodin die free huhudie mu amema wano ait se me urade ma no eno no uchire mu se no bon tofa onyankopon de na adom ne kanea esi mu ya abodin die okay uyi free huhudie mu akohibra be hu sofo no ne nam basabasa na mayi asempe eni o mahunu bi no no mo nsa di machi basabasa what you say ti uyi sa nyankopon abodin die ni free huhudie mu a ase wonu awurade obema wano ayeso wonu awurade ano ti ro beka bia na so kan ya na eja na ye kan ya bia na ye twu na what the aba kopoku mu nsam o de aba na ehu video bia pie pa o prophecy ba ye no enu anadwe na me baby edi bi se o ma se ni bebrebe but me de aya o do voice send o o re ya mo bibia ye be se wi asukura o re minim edi Otumfour Opatafour na ja me baby a sai me nua be ma so kofi kura sa do video a o hwe na ye udru dem abofo ne ma mfafo ana ne me nyesa me no me nyobi a me pay attention to such things sa me advanced ne namram sa ya transasi so kakra me advanced to another level what you say it enra no they send me and I'm say dear ya no see papa tie video na I'm so 4 minutes there so too much Sana muka ne hu kofi bon tofa chasa aye Africa bibima de mofo ne mpaya sam kura o Otumfour na obeka so say e pom abafa bibima woni we sha na se biem beba we sha ye waduane kura o ma ye a omudi kuma bibifo slowly say aduane ni nyina beba out everything entirely o ma sheda ya mani pom atwa o ma chemicalize no before share be ku sani o mani nyina beba ye mu bete no nya bi ni o we ye just we say an effigy of what is about to happen in 2021 what you say more stories, more tough stories say prophecy no o ya na to nam wiem sa enyame na mbeka ma adwene enyame na se ko ka kire o man ni se de ka kire asase ni se ndwere na mbeka nyame onti definitely you will respond to it. What is it? Asemo arahosem video no ni ade na in fact arahosem yetia na bibiba ya poto it's also those who are behind it. They are the Luciferians. What I say? And the Luciferians no Bible didn't catch or moon come that. What I say? Also omu ye nkrofobia omu ye highly enlightened and omu ye highly illuminated because of the works of Lucifer and omu dream dog. It was a control system no na yen Africans no more tactics we friends say Luciferian divide to conquer tactics omo be Africa and ye papa ni nyoma power na omo pese omo be fasa o mine na omo di papa omo bremu o mine no omo twesika so that hihye sumasema nkrofobia na omo de fight mo enti mo divide na mo ko no omo be pick the omo pe bia o mine no omo de ko Samu. That is what they did to Libya. They have done so many things to the African countries. What they are saying. And this is something now, but we know as an agenda per what the doctor is saying, some person eliminate about 3 billion people from the surface of the earth. It's something which goes on to confirm what the Bible is saying. Revelation chapter 9 verse 15. Revelation chapter 9 verse 15. What say? But you say, na wasane sane abofo ba nan. Yes. Wasiesie won ama edom ene eda. Ene bosome ni afe. No se won kunkum nipa emu nchichemu miensa mu baako. What you say? And the 3 billion now
medical doctor Nekano. It is confirmed right here. And those who say, who are those people behind us, Luciferians? And these Luciferian, their systems and government are being empowered by these 4 principalities now. And they are to carry this agenda for some couple of months, some couple of days, couple of years. Would they 2020? As I'm catching said this year, good. As I'm catching this year, so I'm saying kusa. And to share what the Bible is saying now, it goes on to confirm it's biblically. I said, children, I can't. That. These are some of the things. Also, a specific both figure. Also, say kind be. Now, what's an instant above 4 by 9? Okay. I will say, "Ama a dom, and the da, and the bosomi, What yes? any affair, Any affair. so one kunkum nipa, and munchi mumi, and some That is the 3 billion no kind and 1 kind. So it goes on to confirm it's biblical. It's not make catching any person. Man, what was you know? Oh wow, where me mobile. But I say we are saying no. And man can they actually nipa bus over far, one far, and 1 was them. Otumfour Opatafour, esi awu ehu na esi awu kasa ya bewe ehu ye papa. Na Prophet Opatafour nsem bi say na ama production team no. Ya twi ehu din ehu say nsem bi wo na wo si ebisa. Okay. Yenya bibiman Africa man no. Ya bone pa ya ye ne se na ye hwa. Ye fi say Bible na mrofo no de abada yenya omudi ya to sa tebia wo ma omudi ya ni say. Anaya bibimano ye who how it is mrofo no de kwa ye nim de enti omode mrofo Bible abada ye du omachi ase nyame no omna ekuta nyame no ene ye pe nyame no hu no omode ye nam kwambo ni bebre so abibiman pa Otumfour jemere na he Bible no omode ada ye na he ye bibiman adenti na bibie ko wu abibiman eja no wonyada ye nyana abibia ye de sacrifice ye tie video ya wo ye asa bibiman na ye pese ye toyase abase ya adwene arawo Otumfour Opatafour jemre he Bible na he bibiman Bible no omode bre na edi ye nya sa ya ntiase a anade ye sempa de sifa enna mesrew ya wura 2021 me ehwa bibiman ye mfa so pa ye wo no agya nanim ene twiro konkono no menim se what ba se de ya Matewa se bi ye ti Otumfour ya me show bibia mo bibia me chiu bia ya joso mo amonsa kam oils ni nyina me se mo mfa 0540 770896 yo nya ni code no wa wunya code no 0540 770896 na me acho me the code so ma listen to it more than 3 times to understand it. Tie ni some prince and tears here. Himself a question be na Mr. Anu ye ni be dia over 15,000 a year punch na more code. To just imagine. Mr. So unsan kan code now unsan kan oil a mama sa voice note 0540 no so 770896 no so. Na ka chem so unsan kan oil me de wa de be ma. Right. Chama nyankupo nhira. You see Amedia, I need to be a pepe. Yankopon on tire before. Nanka her Bible mupania come into details crada. Kaomo Yankopon be or mano. A catch there almost or town where I brofo. Oh, sir. Yes. And the mature say, I brofo a Yankopon trisun in the air. By ye or the before I get a drag dear. But one car was obeying no a catch room somebody musunu mo bind me town and mrofo and then kay mrofo so mu die ne ha secret ni e ba ko pe ade ama bi before enkoso aye ni o ma tupe eno ye den na me kire later. Okay na ye ka say Bible belongs to Africans. Otumfour Opatafour. Yes. Bible to no now King James in Africa. You see, the fact is, Adia Ara when says, "Says our tally, oh mammy, and a toddy mound, but who no before for the abecho." Anyway, what you say? Into what do you know? Say, yes, I dear. I am not from the first year of the Abre. You see, every story never Bible Nimunina. Nina be before. When we talk about the God of Israel, El Shaddai, Kasa, you see Yahweh,
Adona no. Adona ye kasa Adona. Oye bibini. Odifo Pata say we dey come here through na here. Dabio ye kasa Nyankopon a. The supreme architect of the universe. The mo friend to Trobonsu. Oba de. The boss ro boss asero. Ono me bi be ka oye bibini no. But you me Opatafour don't me na da mi o. It you. If so onim honhom kra ye dey. E wo mi mu. What you say? Oye bibini ni so ene ne ban ene wo ye mu. Yet you. Ene ye o mra ma pa. What you say? Eti say ye ka say Onyankopon man of our 2 continents pe. God doesn't know anything about North or South America. Onim refa ho. Onim UK bia wonanim. In fact, all the European countries ni nyinara. Ba ku pe ene ye tro ne ho asem e wo Bible. Ne ye tro ne ho asem so yanka asem papa amfa no ho. Ono ani Italy. Bible di Italy ba mu no kra no enye Old Testament. Eye New Testament. And Italy kro ya so di code Bible na omo kire se ho na beast ni be unity apie ampa ya di code Bible na be hu say beast no oti Italy. Eye Rome. What you say? And you know when we talk about the good things about the world, any riasi nipa ni mu asetena nyina na eye abibifo ena nyame kasafo mo. Onyame bo riasi no of our 2 continents. Eye Asia continent. And of African continent. Now of African continent no boy no. And we Ethiopia. And what the Ethiopia see a baby man nyina so panyini. The Asian continent hono so no. Every country biara wo Asia bia so no. And we choose Israel the yo mu panyini. Enti Europe nka ho. No, Europe. Nyame ammo Europe. No, ni Europe bia ho. Hey, sir. Europe ya from omo na chichire omo de. America nso e. No. America e Jew from payinfo no and e ko chichire America. America is not part of the scripture. The scripture doesn't belong to them. What you say? And you are boy no. See if our mind to say Africa be man no na open. I say Abraham onye Israel ni. Yana na Abraham ye Israel ni. Oye de ni. Oye Iraq ni. Oh, hono free. Yes, ofri Mesopotamia. And then hono friends say Iraq. Hona Abraham free. Eti Abraham krampo so no ye tamu se o mesrimra eye na no wafie. No mesua nimdie ni nyansa ene adwere. What you say? Eti Abraham efri Iraq kuro no so eba bibi mamu besua adwere ni nyansa. Ebesua onyankopon akwan. What they chere ye na Noah. What you say? Eti yen abibi man no owie na owie Africa si ho a de Ethiopia e man ye no. Ene o ma Ethiopia say ono na ya ahodenfo. Ethiopia onyankopon tumi e wo Ethiopia so nti ye ntwimfa ne so. No, okay. Ti abibi man ye kandifo ni. Ye kandifo e ye Ethiopia. Abibi man nana all the African countries. Ye kandifo any Ethiopia for. Ye wie ya no. Eno okoyi Libya. Yes. Say Libya eye yangudi bia eni ye didi bia. Okay. O wie ya no. Eno okoyi Mali. Hey, Mali yes, Mali for no be from put for. From saying omo ye put for asefo. What you say? Enti put Mali no ene o tusu Egypt. Ene o ka kire omo say Egypt in Mali de omo nka omo no ntum. Na omo mfa omo husu no omo hunya nyinara. Omo mfa support sa asem si a e ka yedie anase bibi mu a omo mfa en support Libya for. Na se ko ba se ntokwa na bibi si dia omo nko no nko support Ethiopia. Etu ko Ethiopia eye from for na gu Ethiopia kronim. Okay. What you say? Etu onyankopon esi sa enioma we no. Bibi a wo Bible ni mu bia ya dua na ye die. Aduane ko onyankopon die ya bibifo aduane. Yes. Aduane a wo Bible mu eye bibifo. Am say Jacob no onye kokko. Jacob no eni patuntum oye bibini. King Solomon oye bibini. Yei abibifo na yahini a
ya hini nyinara ya fasa ye die ya duane a ye di ya tare a ye hye nyinara o Bible. Oh, Otumfour Opatafour. Yes. Ye ntade nyina o Bible. Ye bibia ntade akra de ko Bible. Ye ntare a ye hye nyina o Bible. Broni bi en wana tale o Bible. Sa ye ni coat suit bi ani Bible. Na ye ntade de na o Bible. Ye ya tale a ye nana edi ja yen eni onyankopon se bi da bi yen odi batakali na ma yen. Yes. Enti o pam batakali eni odi se Ethiopia sunsun eni odi aje bi bo se eya na konfo no ewo yes that's right enu eye nyame atade abosom tade enye bosom dia Otumfour Opatafour en konfo bia anya dia wo kana enu a konfo bia se emo atale sa yes na aje afa yes omu na aje story so fu wu shame se se dia be kika chi yes enu na yen od answer Paul nye Israel ni o what you say Paul no na mo kanya mesem nya no se batakali sa batakali na shan eti tamu ko current e ko kanya me asmo oja ne batakali hono ka tete Timothy say se oba ayo fa ne batakali no oja no asoli fi won mere no Paul go ja no asoli yes sa on se batakali no sa wo sha bibi wase eti Paul e be preach no wuro batakali no se wo se no wuro se do preach we ya na o ko na university no ka tete Timothy say oba ayo on fa ne batakali ni mere no na ko tade la ka asoli fi aka asoli fi okay nti ya na nanom ye bibia it's about the Bible. It's you. Abakosam wa baba it's you. Ya bakosam ye bibia ya fasa ye die said ya yamma sitie nyina o Bible ni afasha sese misro ha de ma mbrem akwasi de ewum Otumfour Opatafour asabe na akofa ye friend me say Otumfour Opatafour this year one good akwasi de na edi ma nhia no good ebi wo Bible ni good ojira ye be hel Bible ojira fashe o Bible ni sa yes afasha ojira no yes wo ai training e wo Bible ni okay ye na ni won sem bisa pa what you say eti onyankopon yes anyoma we nyina no it's about Africans yen abibifuo bie Nahum chapter 3 verse 9 yen ya hinie yen abibifuo ene onyankopon ahinium odi sikaja kofi man ai sikaja yes Otumfour de jemra de omra ma what you say na sikaja yes every soro yes ni ade ma bibi man yes na no nya kofa no che de a onu kofa no jibeti ma ba akonya no de kofa ba onu kofa bibi ba anyway we dey yetio ni ye Nahum chapter 3 verse 9 we ba cho Nahum etimi ensa yimu nkro what you say Ethiopia and Misrim for aye ne dom yes oye ne dom Ethiopia Misrim aye ne dom aye den Ethiopia your man ya omo den if you say on this side din your batakali award din share woman on say the whole Africa you colonize woman you timi colonize Ethiopia broni bi jini so ayo nyankopo asama no wakade ya to dada say ye ndi Ethiopia so if so on di on one will say ye di Israel for so Israel your bow and Ethiopia ye bema et Israel ni nua ba ni nua berma and Ethiopia so me nua for yes okay and nyankopo yere and Israel tina konta and Ethiopia oh okay abakwa sama wo yes to aso na woni ano so no did ye woni ano yes afen so put any Libya for so edibua yes put in Libya enso dibua yes omuso dibua so eti answer ni na ase ye mali e ye malifo ana Libya for eti ye ago dibia nka ye bro kire abibi man no ye bro kire ne abibia no nke etu kwan ahefa ne ekọ Libya ko Libya ese ho na ye tu kwan ho na ye ago dibia okay ho na ye di agroko si say omo ati Canada omo ti US omo ti Germany omo hemi nyina no omo enya agudibia no makotena omo pe bibia bobra good sana yen abibi man no so no nkiese wose ye tu kwan ni yakoba bia nkie nko Libya sase so aho na ye kodi agoro the time na Gaddafi ti so na what say
Obi aso to kwan ya nyonko Libya. Boys no fa from grass to ko Libya. Enyenyenye said the ko Libya brabo eye che o man bebre die. Bebre ene no kura dodo na akwa ba no mo ka. What you say? Ya kire ya Libya be say ye no. Libya eye asase onyankopon hwe ho community na Libya. Eye abrochiri. Ebi man. Ethiopia asam ewo Bible. Yen say yen abibi man je no onyankopon ede man. Be Joseph. Sorry, Genesis chapter 37. Genesis chapter 37. Genesis chapter 37. What's the woman di kan? Eti ediasa enso. Verse 3. Yimu miensa. O say. What you say? Na esan say Joseph. Aye ne kokra abremu ebanti. Na Israel do no ese ne magina. Enti opam batakari bi opam dia ya. Batakari. Opam dia ya. Batakari. Me ba cho batakari broni se batakari. Ba cho dem. Why dia? Aye bibi vo. Nenti se wonya bibi ni o e da pam batakari se. Sam sebe. Jan na ko 23. Adionu miensa ho no. O say. Na Joseph du ni nuanu mo nchen no. Joseph di ni nuanu nchen no. Oduru ho no. Oduru ho ni. Wo ro na taade ye ne batakari a o hye no. O ro na taade ni ne batakari a na hye nti ye hye batakari. To also 1 Samuel chapter 15 verse 27 no obisu mie 2 Timothy 4:13. 1 Samuel chapter 15 verse 27. Kopoku. That is Africa. Yen ya tale kro Bible mtiremba bi atro coat. Onyem wano na ye ne. 1 Samuel chapter 15 verse 27. Okay, but you say 27 no. O say na Samuel dane ne ho edane ne ho rekro no. Oso ne batakari ano. Oso no why batakari ano. Oso ne batakari ano. Eye twa so. Odifo Samuel pose batakari. Yen hwe 2 Timothy 4:13. Timothy nguma etosu mienu eti na yimu du miensa. Pacho o say se wore ba. Se odifo Paul na kan yo. Se wo ba. What is how ba? Fa me batakari a me jano kapo nchen wo. Yes, fa me batakari na me jano kapo nchen no. Awo tra no. I confirm say ye ba ye. Enti ba mi radie. Hwe batakari no. Fa batakari no ma Dani o batakali bia o de fa to so. Yan hwa de. Abrante no twasi ni de no to so. Na me nkyere o ma de. Ahu, we ye kojon kansa. Ni batakali na senti sa. Ya comfort. We batakali we na shop power ni ko kanya mi asem. Hey! Ya na de grass o de mo be twa ni eja. Man be that onimu wachi eni ya mrofo na ya mrofo na sa nutina oh nyankopon ka asem bi kira abrofo enu na abrofo na di so ene omuman no ekoyie mu ye odi batakari na dasui ah kojon kansa se batakali u de fa batakali ni to batakali u de fa oh eti ye we na bi se ohene so ebi se odi fo Samuel we bi ne de share ye can say mrofo na ya me ese we ya bosom tade say ye mentality. If you don't emancipate mental slavery, how would you know? And yanya dia kran you free say nye. Batakali e Bible any Bible mu. Fa dia wa confirm. Jerry John Rawlings batakali nto so. Where ya Papa J upon batakali. Ananya batakali. Eno ebia. Papa J upon batakali. Where na ye obibini atale. Ya na Joseph Abraham no msa batakali. Oma she coat. Oma she lace ana bibia batakali. Okay. Fa ba kono so toso. Where ya president. Yes. Nanado batakali no. Born akotade yes. Born batakali. Yes. Ya hwe ba kono so. Asemwasi James wa born akotade. Also born batakali ya to say yes. Okay. Ya hwe ba kono. Asam kroma mu nyina. Kroma mu nyina na tina ho no ne cabinet. Ya hwe oba so na born batakali. Eh. Samira. Samira. No. Oh, okay. Okay. Enya batakali. Batakali. Any Bible nim. We dey na dey confirm. Na dey who say batakali. Na say, yeah, no maybe wo ha ya. Yendia. We go see access of bi asa ha ka we so for ahwe ase. Good. Nimdie ni yeni. Maybe so coefficient me na ntokwa pa. So o megumi program. Sunday free Bible. Oh, batakali. Covid do di be mesra. Ya hwe.
Be First Samuel 17:17. First Samuel 17:17. Ye diani ye diempo efri Bible. Ye na ye winchewe. Na dia wo chira bibi mai super. O bro ni winchewe. Wa nima do krompo. Ye na ye winchewe. Omo senye omo ya da winchewe. Okay, be First Samuel 17:17. So yimudu so. I just say. Na Yisai e ka kire ne ba David say. Fa wunuanom ne omayi. Enchewie. Efa yi e de pa no du yi. Yeah. Etumrika ko. Enchewie. Ye diani no no. Enchewie kwanya ba bia tena o Bible. Otumfour Opatafour. Ye diani. Tende say na diani baba bi eni wo. Ane na me tira wo no. Enchewie no susu na na boa ye na me na wudi pizza wo yafuru nyina agon. Ya sam Enchewie o se fa chewie. Fa koma unuanom enchewie ye na nanom aduane mu titi aduane de titi aduane pa kane no enchewie no fa ye wo no waduro no ogu so na wa hwie gu bofra agunu mu obi oni mi bia nim de mi kan na we mu ko su afre na me nyime obi am ye titi ni de Otumfour Opatafour ise anadu ama won ewo na me kira ono nye se minim de meka mo abibifo mo na mo wenchewie bro ni wenchewie da bi onima de kro uko Libya nchewie ho mo na mo chenkate na mo sesa we bro ni nim sa ne wa no ye ka se nchewie ade e chewie bia bro mo che na mo sesa na mo we nchewie ye no ye ndia ye na Bible ne ye ndia ana de o tutu Bible no abasa ne sere ye hwe yade ye behavioral pattern ye anam se nyankopɔ ebibi ni nti wo se sha we bɔne ɔno abesi afiri soro hɔ no ɔde aba ne mpire abɛhwew nye ya bibifo de mba ne mpire buroni bu ne ba na bi omo de bon wa kwala ketewa no buroni na ne tim da otimi ase mami I hate you omo tia ba omo de se ba she bɔne what you say ye na no nyame si di mpire ba hwe ye ye hwa de 2 Samuel 7:14 Kofi an na de wie ya ne wie say nyame si di mpire ya ma oni na mai osi omo mai bɔne ni nyina Israel fo nso omo lo ba bu omo soso Samuel ngum etoso mi otinso yimudu nan. osi say Me na meye no eja. onu na be ye o mai Israel na ja ne mo Na ono nso aye me oba. na mo soso mo ya ne ma Na se ofuma na sa mo fumu a me di nipa aba. o di nipa ba Ani nipa mampre. enim nipa mampire Ebetia no. na be tia mo nye ye ne ye sa de ele be bo aba mu esa mo fu na yesu o ma ye mo akola mo aba na omo ye broni esa no onim nyame akwan onim nyankopɔ akwan kane no wo ye bɔne a se de o papa be sie twa koto on ko school kura abu aba ko school amba be bo wo o kasa tie o teacher abu ebe bo no kane ye bu papa fi se no ya baji mre wana katro ayo nyankopɔ na de ma yen osem ntia nkwala no na mo ma ba ni firi o mo mbejimi esa titifo no mo ye adwuma ne enye nyame akwa o mo abaji mre ye ne nana ye mamtie ye nana Jacob ena ye nana Jacob na wo ye nyina o wo ye no so nyankopɔ afo obi ye mba afa anya de hye o de Jacob ye mu ma no kore etie nyina na ye mu acheche bebrebe ne de tete ya occupy Asia ena bibi mai ye hwe ye nsu ba ko ye fa ye papa nisu ye hwe Exodus chapter 3 verse 14 Kofi yen ve na de ne Mose ngum etoso mi no. Etimiensa yimudu nan. Pacho se. Na onyankopon ka kire Mose se. Miara ne miara. Sa suban we e wa bibifuo mu wo nyankopon wa hia Mose na Mose ebusa wo se ye fra wo se wo se ye fra me mia ne mia so ndo nyame ani obi na wo nyame so wo di o nyame kupon ni dinda anything that doesn't have a name doesn't exist no kore but abibi sunti wankada wo se ye fra so se mia woni hwan wo se mia ma me nkire wade e wo se dem na bibi ni bo prum gwangwangwangwa wo busa se hwan wo se mia Why was he mia? Who want to open up it was with the beer puno no ube huni pakoro. Ese nyami suna na afa. Ya na yensu. Upa nice idea we. No cry ye bi. So go sa oba popru. Se wa mie pru na bibi ni. Asa ohu se otene na good. Na bi so na minimum ne. O ni me bia wo me se mia de na se ohu se asuma si. Na oni ni na oni mu no. Oh, enti ye papa sunu eti ye mu.
But say, why ya or say me anemia? When why or say me? Oh, a Johnny soup Bible on you, boy. Who is there? Say this friendly laugh. No, I can't know. Bibini, Quadro Wate, wonder, bang bang bang. Oh, I say me. Because we can't nipa. Nipa de Jana, the Opono do Biabu. Yeah, some more. I will be my says every training. Every year, so yeah, Papa. God is about Africa. That is our attitude. That's a Bible. No, young idea. India. And I'm not for that GSC no almost panic to be around there by. You see the truth is. There's a Bible and can be about suit to yeah, any suit, yes, and also that one shy as we are from Union. So and none I make now say, Honorable says, half of one paying for can be bradging a woo. So more, most of way, your pajama, we shall see to and was the woos. Me shabby. Me shabby. Me shabby African way. Me permission suit. Me permission. Me will be deciding, mammy. Will be a minimum na. Me minimum na. Oh, deep for Opatafour. Me no minimum na. One will be any ho. Yes, oh, young shady. Ye shay yen Sunni and Baya. And to young porticha a Japadian. And what chess a moo Jew from paying for no. Moody a moon for him, dear. And a baby more than India. Okay. And you know when I didn't dear coach American my Jew for. Okay. And you want to sit down, Cassia, and what the mouth. Oh, yeah, no, I catch there. Or my Ethiopia. I be mine, a Africa say. Most are my way, dear, dear, good dear. And in Shania Sansimun the pa. And your mamma. I be mine. And you must produce, sir. Okay. I feel back. Say Libya for one Arabs one in Cremofona. No, mamma oil. It's a honey bit too. Petrol Cassian in a honor. I don't tell the mamma. Some moon shamu, and mamma. Where you a pediania, hombre be master. So Penyan Sunny address to a cock. No cockroach yaho. And then the inventions called you from pain for. And won't be the Asima good year so I Mumra before, Mumra gang before. Swamp, what's it said will die to her mind, and my in peace. Now, who shall yang festival, sir? Aha, fashion. Yang, ye do ojra. A handful of deodra. Yang, a baby by ye do ojra for fashion. Now, ojra fashion, ya fast one young pound, and a demand mine. Now, a true honor, ye draw mana, ye bought the uro ama or manimu and pay for my 2 quadra day in a day. Eba, no ba, ye bought don't kete, a guru, and the shia or musa. Now, my betty gin to bois, yes, I know draft facet. Much yesica, yes, ye de build of mine. Sapa pepe, and when you could put that the draft facet. Young share Nehemiah chapter 12. Nehemiah 12:27. Grand fashion Nyamiji Tuma. Nehemiah 18 Dumienu 27 to 28. Adionu and song any adionu watch. What you say? Or say. Now, Uri be dry Jerusalem first one. Uri be dry Jerusalem first one. What she share lewi for no free one tina be any. What ye she share lewi for no enti ye boda wuro se ye be dia kwa odira fasha. Ye payimfo no ye the letters me mo tutu kwan no mo nsa wo bi no mo ni o man ni mu kro ni mu no asante kro ni akanfo man no so am mo ba ti sa de hwehwe ju fo payimfo no ti no so obedwira de ya Jerusalem afasu obedwira na wo hwe lewi fo no odwira fasa ni yesiesie to aso say what the one by Jerusalem so the one mo ba himfa Jerusalem okay now what the aseda ene nyom what the aseda ene nyom neuro minta ene sankuten adi odwiracha no ene de ya odwiracha si e twa odwira fase na ye de aye nsagu mu na mu de ya abosonsam sentina me kira mo se abosonsom no abosonsom nya mo de ya okay Israel nyankopon na ya mo de ya tuaso adionu watche na nyomtofo no emma no aboa wona ho ano ehia afri Jerusalem aho kan ko no mu nyina ene netufafo enkurase adionu nkro eta bi tuaso afi wate ase ye na yedi odwira ye ni muna makosi se tumidie bi sa me kosum tumidie we mesum we ya muna mo pe se firi nyame nsam nyame na di odwira fa se ba ye ye nya de no ma bi atale ho ama na abusum no ma okay
Okay. Ojira fashion eye nyame na de ba. Ada kase enso ada. Nina so kan kwase obo hu ada kase. Yes. Aunti eye ade a abibi ayi. Akwa pemfo ne achemo sai fo mu ndi adwira. Omudi. Ni Bible ni. Mo na de wa kire. Ye put wuro. Yen hwe yen akonya kase baako a yen abibifo yakonya kase baako nyame gitum. Eye onyankopɔ ahenie ni nyina akonya baako asumom ye wampe. Etie. Sa ahene akonya ne friend sikadwa. Ti sikadwa o Bible. Yen hwe Jeremiah chapter 6 verse 27. Ego via hwe sikadwa de. Efi se nyankopɔ bo asase. Tetemre no wo de sikadwa. Eno na hwana na. Enipa mi ensa na tena sikadwa so. First one, your friend Ahazarus. Oh, Ahazarus. Yes, na sikadwa no se de wo tena so a. Ewiase oman makomako 127 ene se wase. India nyina so wase, Israel, Africa, Ethiopia, Babia, nipa bia do betre sikadwa no so no. Eye edafia dan enti no mfensi. Omo yom sikadwa kofi. Ye de wo tena so a, mantam tisanka Ghana, Ethiopia, Pakistan, Afghanistan. Omo nyina sese sikadwa kofi na se. Enti nyakonya ketwa o. Eti ye do siso a. Omantam nko 127. And bow to your kingdom. Abasuma konya nti Ahazarus Esther mereso when the free India on the sikadwa on the tina sikadwa so first nti na ho dom do so o wo sika. Okay. O wie ya no ani o hiri Nebukadnezar onso betra sikadwa so say nti no ono ni afre no Otumfour Nebukadnezar. Yes, nti say nti no ka say na nim ni na chi obi e no nya mo ka say wa bo akonya na me do asisu na so. Enyawo. Okay. Yakubo man e kotena nwuram 7 years. Daniel Boano. Eti wono Otumfour atoso mienu a obedi akonya eye Nebukadnezar na Nebukadnezar. Sa Otumfour ni free so no sa akonya na nka David epe ayi sikadwa na tena so wanfa ma no. Nyame anfa ma David eno odi sikadwa no e ma Solomon. Oh, okay. Tiana Solomon betena so. Everyone sikadwa mfura ba bia biem onse bre mi katro se akamfo nkuro ni baako Solomon be ba nsana wiase ase ba bia sikadwa kofi ni wono ho na Solomon be pie. Okay na the secret na dia tudwa yo Jeremiah 7:20 Ghana of ya hwatra na mra Jeremiah 7:27 ya ma honya ha ni hwe na sorry Jeremiah chapter 6 verse 27 Jeremiah tin say yimodio no so o say me de wasi me man a eye sikadwa abo no so twa so kofi boss ba ko ka ho o say me de wo masi me man a eye sikadwa bo no so twa so akani dwam eti sa konya no obi otisu bia no ye friend Otumfour. Oh, okay. Everyone here hunu sikadwa ni biem. For pim si eti sikadwa bi wa santemam na yen hwa sante akonya no hwehwem enhwe sai na ne kase city. Eya konya tetwa akan ana me tia se wo de hwe sante akonya ande so ene what you say eti akonya ebididi kwa America didi kwa eti ye hwe sa ayina sa ye kan sai sikadwa na yen hwe ba bi omudi o man yen Esther chapter 1 verse 1 kofi yen no Esther chapter 1 obi odi sikadwa bia sameno no minim dia meka sikadwa no yen hwe Esther chapter 1 Esther egomane ti baako mu baako o say na Akas Weros Ahazarus no na Akas Weros Akas Weros first say no akwesi adema no sa de frɛ no akwesi adema no nti unse AKW no aka Weros akwesi adema no the first akwesi adema otena sikadwa kofi so no okay yantu eno aye den Akas Weros na odi hene every India adikosi Ethiopia odi hweba bia India wo ebe Ethiopia odi hene free India odi hene edi free India edi besi Ethiopia edi mantam say amantam ahodo oha aduonunso 127 countries and a set
Sa akwasi agema na akwasi agema ase. Enam sika gana wa yede. Otisunti. Okay. Na bebe bi otihiri yo. Ana konya ni didia. Konya no wo India. Da enye India no wo. From India. Eye from India asase no ebesi Ethiopia. Di akonya bia ni honum. Ese akonya ni si Africa esosen sikaga. Afen Matiase. Akonya bia ni honum a ewo India, Asia. Ose na konya no so sene. Sikaga. Funi bia prigidigide. Oh, hiri bia ni ho. Free trade dada. Janisam na wasisa. Why na hini so sene kin Solomon? Why na hini so sene na Nebukadnezar? Why na nensa na hini so sene wa hini Ahasuerus? Obia no omu na ombetra konya so ye from Otumfour. Se wan tra sikaga so ontimi from Otumfour ne enfema. Eya konya ye di si hodada. Na sa tam na konfa no tiaba. No, answer me. Nti ono ne de na eso. Oh, master Bogos. Yo jejejeje. Opatafour Opatafour. Mesija to twene. Ti abakwa sam na. Konfa no tia akwa repo akwala wa okugwa we. Aya pam no ode abetra sante. Obeto masikaja ba. Sikaja ne ba bi efiri. Woni ba bi sikaja. Sao na sama da infio. Utie. Me Opatafour me se. Sante. Ana atim akuapem enzema enkran anwona omuso se ne Bible ye hwadi ya Bible kan do disikaja no jan so no do disikaja bae no Nyankopon se wona disikaja esunsum bae usu se da bi me ka asem se o de me aya asem bisa na me bisa ye me choro ti ase enti confanati de fa ne to nchan kra no de ono ye spiritual apprentice me bisa na onsem bi metie wa ye spiritual de ya apprentice aha ye senior apprentice wona e kasa obiri konfo sa ono yo obiri konfo sa asante e ka obiri konfo obi onim fom o sa asa wo obiri sa o Otumfour Opatafour no nya this year one yes o nya kwankyere firi mi nsem no timi survive ti no fira asase obekọ asase no nti ebi beje bi bekọ je bi that's akonya na ewo hoda no ko yiba yi yes on na dia ba onu timi fa pe man tini eku na ni mbu ase ewuo no di odisi kega baye eja Nyankopon enti dia menhia ya de yeta no ne ayimu yi so eja no wona mo abosoma be kada ho ntina na eja na jama ye onja hwemfa ma ya de ya ne dia na ya ne dia sikaga ne ya ne dia ya na ha no enya ha na ha no so atisa de oba etete o ba betime eja na chiri kwan enti on pet ba we asem ka good sikaga no ayi Onyankopon eja pade o woni kwan Nyankopon fast ye sikaga wodi eja pade ko makoma ko 12 na de ya konya ade odi bolu sifa no enu bi enu odi yes na titi de enu an yehu nti wo ya mantam sadan a you come and bow e fa wo hene ni wo mu ni o ma bone o mbe yo sum ni di akire masa sika jesusum ni it is still there you ultimate challenging entrance you fall ready for it you what you say it that sika thing it was there the Esther chapter 8 verse 9 to 10 kofi yanko enne pa enne omo ku yetie o wadama Esther eti wotwe yimu ankron anidu ana wo frefre ohene atwerefo obrenu mu bosome etoso miensa ene bosome siwani ano da etoso aduonu miensa no eso na wo twere no sede Mordekai ehye no enyina akoma Yudafo no ene amradofo akese ne nketwa no wati amrado jese mampam ahemfo akese eni mu nketwa nyina odi kurofo no eni ade nkrata komo omo han breso a odi ebehu nipa koro Ahasuerus na nakwasi ade my breso eni nsase ne so mapoma no nsase ne so mapoma nyina ye mo nkrata edi free India kosi Ethiopia edi free hefa India edi free India ba Ethiopia ya de ketwa tuaso e nsase ahodo oha aduonu nso oha nsase ahodo oha aduonu nso na nakwasi ade my di ade kane tete no na konya oteso no ehu nipa no na nakwasi ade ma be di ade so many years ago ama na Nebukadnezar na Solomon anyina obedi no obi banansi abedada say ono ne konfanochi awusmadi edi abresika gan wo hodada dem go ti ase etina na Nebukadnezar preso na si ya no hwa akonya no so no tama na omo ye abosom sam ne ade no enna Jeremia na ewo ho odifo anyame yi no wa yes
Ani je do. I said sika jana ni edifo ne nam. Sa. Oh, okay. Asase biara se de na twere ye te. Yes. Ani o man biara se de ne kasa te. Ani Yuda fo nso se de won atwere ye ani won kasa te. Twa so. Ti mu amuka konkon maguru si kasa Hausa kasa, mu amuka frafra kasa, mu amuka India kasa, mu amuka China, mu amuka mu ni na ye twere letter o mu kasa mu de brem se mu na panyini. Otisi kedwa so. Oni di otisi kedwa so. Yes, o di afa se. Mu nyina obi amra nkoso. Obi amra me so. Oh, okay. I'm sorry for Kumasi online television when you go to our his house on our Zenith TV and a Panda TV. And they fiada Drew say there. Assassin Susia and a man time no studio ha. No one day, Dominic dinner by who am about a had in a chance here to fear the beard you know with jai a baha, but chimbre, treachery, and then I can't for Africa, I can't be my. Yesu ya bobre a trane kafa ye ho no agimra odi ye wuramu no na wa story say pie ba say nya ono kamnim se fugu abosom tade na ni hye na me na ekono say ye nyame atade a waje atu enne prophet Opatafour oh ma me nche wade wo hwe ye nkuro ni bisu a ye mbro no bro ni kura ye ni na nenamu ani ade a ye hwe ade Be Deuteronomy chapter 2 verse 8. Yeah, bro, no so Bible. Araba. Miama Araba. Makoti Araba. Say the basic and your talk. Good. Aha. That one Araba nkrono. No we did that from for home ni petrum kasa. Enti ene Araba ba santimam ni nje sanete. From. Enti o mai outdoor India ye wo Araba ho. Egypt Araba. Saudi Arabia, Araba, Ghana, Araba, Nigeria, Araba, Yemje, Mose muwe tosu enum. Eti eyemienu, yimu watch. O say. Na yesani yen enuanum iso ema a wote se eno ho fa Araba mpapreso no. Araba mpapreso. Yesani yomo esi omo odwabo na se edwadie na se no edwamu no mutwa mu no Araba. Nti Alaba no say wa Africa ha ewo Nigeria ewo Ghana Saudi Arabia Egypt and India Alaba wo kro baby o ya mambo poni nyina Araba mudi eye from basic kwadago nyina bi wo ho o baby bia ta ko ha o sisa o sika nti na o say yes aye nuanu o sa dadi bre no it is there you Joshua chapter 12 verse 3 say ho ntina ho na black market force enyina headquarters wo no from for you know no much Joshua 12 verse 3 Joshua tidumi yimu miensa ni secret o say any Araba so edikosi Kenerot yes it is enka asta we free anala bekosi ayaka ahembobo anu aso he wo mo no say ho ntina killers good thing come you know killer wo mo no mo sa no mo tie Otumfour enti obi be ka kira o say as a babu ndi ekuta o de opa na ade ye isa no ntino tina me de wadi na pii ede nam enti mi hwe wani mu dia me ba bia ofiri tribe bia ni ho a oboba ni dia me ntimi kira o ba bia ofiri Otumfour Opatafour me pesa o jemble na bra ya wi Africa no fa akanfo ya ka kan a menim sa asante achem bono mfante sahwi akuapem zema o nyina ya kanfo eno akan ankasa no jemre da kire ya chi kakra mame wa mo akanfo no mame kire made ya kanfo no on say akanfo populations no omo doses na any tribe bi die ntia omo ya busia mienu akanfo yes akanfo no omo ya busia mienu mu ma baako aya asa asefo ena ba bia Naftali asefo na Naftali no ya obere ma na asa na ya oba okay na Naftali no onu no de ye say sa bere ma no ompeduma yes bere ma e ka se we do obosi pipipi no onyina so pipipi tietia oh okay e to onu no de ye say so swale ya ne ma na mo wantemo na no de obe yo bi usisi a oh okay
And I am my minister all the tribes. Tribes in Asa and an enemy kind book. Sir. And Jacob, a cry a cord down banning channel. I dear Tian, or share us an enemy, sir. I don't catch us, I say, cry the head, the papa, and to the and quande, and near the anidenical. Asano. Asano. Nanamsa pantin, when you have a more kind. Ama ahemfo ubanu ahemfo aduane na umu na ahemfo nyina be firi aba Come say the tone o de tone so no do ka tone so no eno na aka ho no enti yankora de bie you can say Genesis chapter 49 verse 20 Genesis 49:20 to 21 we hu asane Naphtali for Genesis eti aduanan kron mu aduonu ene aduonu baako 20 no say o say asafo aduane be ye srade duane eye srade duane me pa cho de na eku asantefo nye srade nam e de na ekum ayi mfantefo nye kosu ate nye ntemfo ya de ma na eriku santini baba bom kwan obo ko to dwan kwan na wodi ka ayi enwa wura ma wow say yes we santini ba mani to him out we yes santini ba ye nkwan ya ufiti kotu a oti no correct atemfo nkwande na eku Odifo Opatafour akuapemfo wo eye nkwande esa chura na kadada aka to hosem de nkwande na bekumu yankwe na obema ahiniane obema dia ya ahiniane akono bia no betima be ka kirem say oye tribe oye nkwanche aka tribe no eye bonafide property ya na Jacob obibini Jacob the man with body cha kanfo se mo akanfo de kwande ko todwe akrantie tinkumo asemo tina na ni pa atwimu koyi kwa atwimu mu ko di akrantie de tia no muno asase for santi ye yamba nkwampa Burufu makuapem achem enzema enkwansemu handwriting there untimi fansisi akani ba okay aduonu baako osisen Naphtali ayofrotie wato no sraha ya to no sraha okansem dede ntikane no yen asantefo no ana akanfo no yemfa hu nkosku chicha betu aba eso ye disi enti ya to no sraha okay ene wona nto mo titi nkwankwa aduase no mo to dame ene nanu de atimfo mema o manu de asantefo o manu de kuapem nzema o mu sa no mo tie mo ya adehie ya mo no ene kure ye o mu ka anya no na aka ho no obi etimi asesa no nti obi ba no aso ye ho anwan a eje die bible no ya na bible no kasa fa ye ho ana mo akanfo no enam se mo yebusua mienu nti no monse mase ebi koka Cold War akanfo yes bebre Ivory Coast bebre omgu akanfo asante etwimne sankofo no kwape no omgu o two ana mo koka America Suriname ebi aka ewo along the banks of water dia second fan sankofo no bebre akwanfo ebi akoka ho uba ba ya santimamu a ebi na gu ha no akanfo ni bi ebi na gu mfante ebi na gu eni ya chiche omumu omu na di san wiase we bebre ebi so wo Ethiopia enti omu dress no bi bia na ya chesa akanfo su okay dia ka tu onya no a obi asesa eno apepepepe na Odifo minim akanfo de otutu ye abasa ne se o kan kwa no kra ko foku asara osuniti tumu so wodam ye hwe ye sirimfo no okay ye kosirim no so tura ne ka bibi fa omu ye Yuda asefo sirimfo no omu ye Yuda asefo Yuda de say ne Messiah asefo ho na Yesu firi o ye Yuda ni yes nti Yesu no ye sirim ni o ye Yuda ni bi enim kasa oh momento wase Yuda ni bi akoko ha
Yuda for. O won tia samase. Sa. On te kasa. Ani o kasa e obisa no kwase obetu chick di ama osisi ya. Na say free free omo na free tete entire de be pem na omo bi nwan. Enwan ye de yare won. Enti Jacob o call you da hono. O hwe you da sa no se wo de wo. Ahempoma emfiri won sada. Ohini bi o wi ase bia ne asase su bia ne ti no. Na obekura ahempoma no kopem se. De obedi no obekura ahempoma no mbeba. Ase kire ho. Ye ti onti na mai din no, menti we na ase ye. Good. O wi ya no. Ani wo se na won sa ebetia watamfo. O wi ya no, no ka tell say wo de wo. Said ya wo Yuda wasi usuba TNT. Na Yuda omu furi maame baakum. What you say? Yuda ono no o maame no wo hwe de wi a o maame ni sitie na. O maame na ye the first wife Jacob. What you say? Yes. Onye din kako wali Jacob first. Asa no oba bia ye dey. Ever. To one na ye yirepanyin. One na the first wife. Jacob yirepanyin. Yes. Sana nkai ni nyina ya kanfo ye die nyina. By son oba. Oh, okay. What you say? It is say you that no aka tell you that say wo said you sit enti wo ensa ba ma wani aye ko. Ensa. Oriye ye no aka tell say na wo de ensa mu na obesi watare. Come show the two one. What the two one. Enti you da fo no o must be ekogu northern part of China. Ebi na begu ha ye say northerness srem no. Why? Na omunyina free maame baako yam no ntino say ye trace abusua na kwa you see them why na buru tell Assembly few. Me dey yes I'm telling you the truth. The northerness why na buru ma tell Omutwa bi pa. Omunyina nyo mani nyina na ekoko Ni omutwa bi twa bi papa. Omani ko asima Jacob kan yenhwe Genesis 49 verse 9. You watch neighbor no. Ensa nyina de ko Srem ne ton. Good. O se Yuda. Tie Yuda. Una unua no be yi waye. Wo dia wonua no be yi waye. On sabe tia watamfo ko. On sabe tia watamfo. Waja ma abekoto wanim. Wo waja ma nyina abekoto wo Yuda wanim. Jataba de Yuda. What a jataba eni Yuda. Hanam so na wudi ode anyini. Wo dia hanam so na ode benyini. Okoto. Aha. Obutu. What a okoto obutu. Enya siremfo ma na koto. Ansa kan ni baby koto. Ona ko mo dia oto okoto ni obutu o mo na butu. Esa na mo dia fro mo nyame. Se jata ne jata bere. Se jata ni jata bere. Why na obehwanya wo? Why na betimi akoka wo Yuda? Edu. Aha. Ahempoma emfri Yuda nsa. Wasi ahempoma erifri Yuda nsa da. Metina wasi. Okay. Twaso. Na emrahya puma emfri ne nan. Emrahya puma emfri Yuda nsa. Ne nan ntem. Ne nan ntem. Edi kosi se asudifo a aman ba yesitie ama no beba. Ati kopim se susudifo na aman nyina betie no no obeba. Aha. Dubako. Osa na funumu ba awo bobemu. Osa na funumu ba wode yen. Bobemu. Na mbacho hwan na hwenwan so. Akanfo ye nwan. Hwan na ye nwan. Yesremfo. Osa na funumu ba wo bebem ntibia no bacho. Osi se okum nam kura na wode bewensa. Tuaso. Eni na funumu bere ba awo bobepamu. Yes, omunyina. Si okum na ntwi a wanyino odwan ba odie yo orwem kwa de a wa odi pito be boss wa fo pito de apete so apete wa de ya kan ho nkom se de ato ho tuaso osi na tade won nsam obesi na tade won nsam ti anopo betimi atena wa hwi pito gallon 9 de to so 10 no de asole ko ane ne ntuma so obobe aba moja oje o si ne ntuma obobe aba tuaso dumienu aha bobe samba ma nani ayeko bobe samba ma ne de ya nani ayeko ensanti ubesia nod na nani be ko na no nufusuo ama ne se ayefita na nufusuo we biblical translation ni nufusuo be ma ne se ayeko eza ne se ba she ne be ko afeni matiase tinesi ai she ni nyina o bible ya dia to ama Yuda we da abama asiase eye nkom se ho tinya se bia wo so ya ntwitwiri ni se enye se ya ntwitwi sere basi yo ti asina a she ni nyina ya bible na ka yes
So you're there if you see the bad day house. Yes. I see. Secret. Oh. Now, Honor Mizaya look free. Good. Eti mi patro sasa sie biem. Eye no, you know, 9 months. I'm watching. That be 8, no, 49, 8. Oh, see Yuda. Una unya numbe yuwa ye. Unya be yuwa ye if we say when Yesu Kristo be free apie. Enti o man ni na tribe 12 no 11 na kan na be yuwa ye. Me patro ye Yesu aye. Yesu ba ye so ye Yuda fo de ya. Nye Yuda fo hene. Omo hene no. To asu. Won sabetia watamfo ko. Won sabetia to di odi tokwa na to ho. Wan na koche nodness. Jom kumpa. Wan na pete kwache ho. Enti Jacob shrade entokwa to no so to ho. To aso ya. Waja mabe kutu wanim. Waja mabe kutu wanim de ncha waja manyina 11 no ebe koto eye nodness no because of Christ. Ajin kwani ko pie free ho. E ko pie free ho ni nchi. Okay. To aso. Jata bani Yuda. Wine any to dem jata. Yesu. Enya Yesu na eji jata mu. Enti wase we jata de ya. Jata bani Yuda. Enti no mani e den. Jata no jino mani e den. Yesu ani e den. Sana siremfuo no musu no mbanje. Untimi hunu wan nti onsuro moja onsuro se kan sere ba oye den. Na ni e din ni nyina ya de onyankopon na de twa animu. Ato. Hanam so na wodi anyini. Wase hanam so no agite so mo tete sere so. Ono oni a ibia no so no anyini. Nti nam de is part of them. Eno oni on pen nam. Nam no omwe. Anu de de amiade. Tuaso. Okoto. Obutu se jata ne jata. Yes, okoto. Why na koto? Esremfo ma na no mkoto. Mema nyina akoto. Baba no asi. No akoto. Enukre. Enye obo asem anu. To aso na. Why na obehwanya? Why na obego hum so so kokasre mu ni ba ntokwa. Ntokwa ba fo no. That die ni pinch ba nyina. Ya bro be mo etumentem ha. To aso. Ahempoma emfri Yuda. Ahempoma emfri ni nsada Yuda. Sasremfo no ahempoma emfri wo nsada. Na mrashapuma emfiri wo nsada entem di kosi se asudifo a aman be yesitie amano no beba freso sudifo no die ntia Otumfour atem hine ohwanyo omu nyina de hine a omuti eni Yudafo hine na ye Jesus Christ ohine bia no wasase we so na hine Yesu ne Yesu Kristo de enti wase ahemfuni nyina mu bedi hine bat Messiah no ebedi muso enti wanu na ya hempoma no ekura Yudafo ntina wase mu nyina mu be koto wo mo no asekere no because of Jesus Christ. Okay. Kopim se dia okasa aman nyina betie no hwan na sise yetie ne pa nye Kristo. Aha. Kopim se ono be dey obeba. Tuaso dubako. Aha. Osa na furumu ba awobobemu. Osa na furumu ba okum odwan aponche kra no ode be repito ana obe wensa. Tuaso. Eni na furumu berie ba awobobepam. Eni na furumu berie ba awobobepam. Osina tade wonsam. Osina tade wonsam. Eni ne ntuma awobobe abamu. Ewo bobe abamu nyinara. Dumienu. Aha. Bobe samba ma na ni ayeko. Mbacho enyesa. Enukre. Tuaso. Na nufusuo ama ne se ayefita. Enukre trodo. Otumfour Opatafour. Observe Kumasi online and when you go so awhwe. Sanso na hwe Zenith TV na Panda TV. And if you other way if you other because some Otumfour di good form no me hokura twiri me. Prophet Opatafour nya izo. Says them for the no. Ewo nya di okato. Yem family wie preko. Because makwa kan fo abasire mu de aka ga ene ewefo. Ayigbefo ne nknafo ne krobofo no. Omo so aja ne ka bibi fo omo. Okay. Omo so Zebulon asefo omo firi omo maame ni Leah. Sa Yuda yi no. Leah ba ni omo. Omo maame no de chense Jacob koso no omo papa Laban. Oso Laban no and me duru ho no a. Ye say ye ko akwakofa ye kan sen. Yemfa ne yere ema no. Edom ko fa Leah ede ne komana na adwo no. Edu ane ne die. To ane ne die we na chese di adwene ba papa ne tirim se Jacob ye ni monyamfo o ska. So obema ne ba Leah. Akọ ba bi kware de. Edu ane ne ba pie Jacob so.
Oh, okay. Now say nye Jacob wife and co-open. That be no per Rahel, you rich you know. And papa no so hwe yedie na. Yedie na. No the way tone so. Yes, share the Genesis 29 verse 16 to 25. Enti wano no, wana me mad Jacob. On me man match into sex is nothing. Me okay si say. Me pesa me tino am say. Anu ya answer that ware no. On the no boa. What you say? Ya didn't man into the first about man Jacob match. That's a Leah on you breaking the virginity. O breaking Leah. Na Leah no. That's a you na o one and kasa no na. On get among na na ne yere no enua panyini eni Leah. Na Leah no obawu 6. So the identity teacher. Na Bible say na ni ya mia owo moma. Owo tuo ena wa na ntu no gina so but no ye tuntum. Okay. Ena Jacob so mpo oba tuntum oba kokko. Eni Zebalon omu maame ene Leah. Eti akawa bepem ne enkrafo. Ti Nyankopon techa no ka tese mo de mo ntana pona no. Na mo hwe asen na ebeba no no iwe nyina. Enti Leah baba akuzi balon no na se no Leah baba akuni Juda na se eni nodness. Ena na se ne baba ako enso ase eni ewe. Amrafo. Yes. Etu sha amu picky omu maame paano eye gas Grandfo omu picky omu maame omu su omu bibia ti so omu maame tu omu maame nantu omu maame mu manu omu ti everything Elia Grandfo wo form bebre form ni nyina Bible no kan omu fani bi unso omu no omu fre Boshen ben ya omu kwatena boshen krobi wo Egypt ade a friend boshen and abrofo no sese na go shen. And nobody know who ever find Ethiopia. The name Ethiopia, more find Nigeria, Niger ho. But now Hosan, River Niger side ho. But nobody am poor no matter na sa. Nobody know what sa, nobody babes room ba West Africa, nobody see. Yeah. Ghana. And nobody abejo. Etuomu bi eka Kenya. Sa Kenya fo no. Show muti. Awo mama steady wo mu ye hwe omoto ehi omanantu sana Kenyan fo ma omutie if you say a part of Sankrai no King story na we am inchirichiri Genesis etie aduonu nkron ndu nsi akosi aduonu enum okay ose enso Laban ewo emaba ba enu opani ni din di Leah ne pani din di Leah na kuma ni din di Rahel na Leah anima aye miamia ne anima aye miamia no ne muma ni nti na ma nani na kan ko inside na Rahel de ne ho ofe na Rahel de ne ho ofe no tese Leah ho otan but ye train status ba onu no ye tuntum okay do watch na Jacob do Rahel na Jacob do ba kokko no na o ka say Uba kuma Rahel nti mesom wo. Ote o se Rahel nti mesom wo. Enfienso. Na Laban so say. Ayese me de no mema wo se ne say. Me do be ma onipa foforo bi. Ote ayese awe ni monyafo ni akwara no wo kra mfa me ho. Me de be ma wo Jacob Leah de me de be ma wo. Me baba pe me de be ma wo. Ayese ne say. Me do bako mani pa fua mani pa bi na ye de basa. No kasa kire ketwa ne say. Odi unua pan ni na ye de atale wo hwe. Na mo tena asundwiem to aso entitina me nchen na Rahel nti Jacob so mfienso ana Jacob sa so mfienso na do a odo no nti do Rahel nti ayere nani so se enafua odo nti ayere say how many days enafua bi asa 7 days pe wa hu say 7 years no twa odo nti to aso ade odo bako na Jacob ka tell Laban say fa me yire mami na me ne no na me na no adu family mami fi sa papa kasa me de be so na duru na me ne no na me ne na Laban abu akrom hofo nyina no na otopo no aduonu miensa na anajofa no a ode no eba ne ba Leah ebre no
na one no ose anajo no a ode ne bali abre no na one no edai na Laban ede na baawa silpa emma no ene bachobio na Laban ede na baawa silpa emma ene ne ba Lia eye na baawa na ade chiye no Jacob ehunu se eye Lia emu enye Rahel 27 no 25 no chaso what you say to ka kwa nti omo no omo maame no sa nti that thing sex ga omo ye amusumu na ada krobo ga dangwe omo ye ka ga dangwe in general yes omo no e free buy nti omo sex is nothing to them okay adia Jacob do ye dey and so they catch omo no and sex is nothing to a krobo woman. Okay. Sex is nothing to incline niba. Okay. To say me no, but that is how when they any problem crowd anyway. Okay. Okay. To that thing talk up na this hard any two. Yeah, Genesis 49 verse 13. Genesis 49 verse 13. Do me answer no. What say? Pacho say. Sebulon tenabia Sebulon omo no gas god down with Sebulon for tenabia ye ebe kire mpoano na wa hwede asen ginagina no ma hwede asen ginagina na oni Sidon abohye yes trust oh okay omo de no de ye omo no enti dia na wo Bible ni mu a enya bibifo omo de yes atro na ye nya enya dia o na mrofo na yesa asa omo de ye omo de yes ye pe bi asu ai Otumfour Opatafour ene wakasa pa abujafo prophet Opatafour da asase ni susia ene wajemre de awura bibiman yesu ye bobre se ne yesitie otie de mrofo ne yesesia na areho obekase asase na wom da ye omo de ya ene ye pe ba bi atena na se otie abakwasem na bibiman ye ne agya na de hye prophet Opatafour de na akoye wo haw amaye bibiman ayenkwaya de talia issue na ene den ye bobre pa sama wakika jana tutu ni bibia so problems be bre bibiman ye de talia na why de ne ye pa bibiman ye be gina brade prophet Opatafour is this secret in your one yen abibifuo no e problem na ye tu aya who my friend say Queen of Heaven Queen of Heaven who say Onyankopon dura de na husu nyina ye black and no Queen of Heaven ye white oh okay the Queen of Heart ni ye broni oh ye broni white of Heaven who say what is actually so much interesting about the black Amanyankopon e before black no sakala no dark skin no didn't na Amanyankopon pesa de na asem and we decided ye who say okay say nyame pade we asem de a eno hwehwe ade Nyankopon empe ento hwehwe ade Nyankopon empe no edo infiltrate bibifo no ana bibini no ekokoye okay ndi ye bibini no odi nkan oye ham no okoye de ade Nyame empe ne nana Noah ekese no ana bibini saa ni bibini no ti Nyankopon de wodo ena otwa na asefo nyina tuguye no obefa yen enana Jacob Jacob susu ayenko hwa Queen of Heaven asa wura ni no de ejana chidi a ompe to ade na we de ejam si we de one san and solve problem you know jade to wo okay cause e kana say de odi generation bi odi bebe bia no mama na say no jama to sa mi o mienu na Jacob ye eno ena ma sa ne ma na adi enso abepemene and the first one Yakopon di buroni eni bibini no do mo hye yafunu baakum say yen wo okay na tamu awo no e ka ma me na obewo no buroni na di nkan e ba esa so yes e di kan wo buroni okay na ye wo buroni no e kokoyo ni wo no ho no obeto fom no na Jacob MPS no aso ne ntin wo twe na san broni ne bra obororo o twe Jacob twe broni bibini no o twe broni ne nantini a o ye funu mu no o ye twe na san okay
enti saa ye na Jacob ye no edane no me beto bi before so nti yen enanti twitwa ya twi obi asan na ya twi ya wo nipa ho asan ne de nipa say ne hia e before talent. Okay. Yeah, you had here Genesis 25 verse 24 to 26. Nipa say na bibi ma yeah there because ya na Jacob obi akola ketu aye bewu aye no aso obi nanti twena science wo mani ma enika manya no. Okay. You prepare you know. Genesis 25 verse 24 to 26. What you say? And na adru so say obewo. Na ne ma me through town so obewo no. Na hwe enta won yem. Na nta won yem. Na de odin kan ni firi baaye no. De odin kan ni pie baaye no. Na ne ho ye ko. No ye ko broni no no. Ne ho nyina wo enyi ku. Ne ho ye unsa brofo oni chen. Yes. Omu no oni ho onwi wa ye kokokokoko broni. Aha. Enti wotu ni din Iso. Enu wotu ni din Esau. Adionunsia. Na enu akiri no. Ni nua no afiri baaye. Ena ni nua no se won ya nka bi ko no no aduntum dada Jacob de o black. No free ba no aha. Na ninse kura Esau 19. No okura Esau 19 matwitwa 19. Enti wotu ni din Jacob. Enti wotu ni din Jacob. Asia ne say. Owo no. Na Isaac din fi aduosia. Good. Enti Jacob asia ni atwitwa 19 ni. Enti bibini talent pan say. Atwi ayon ko asa. Say beka so Opatafour mfiri nyame no a. Egu anu asa. Ani guasie. Ye na Jacob sana na otie. Oh, I see. Say free aye na yam free tete. Oh, ajana answer. Okay. Awa bobroni ni mafia. The tosu mienu. Genesis 27 verse 34 to 40 near God. Let me read. 27 verse 34. Yes. 37. Esau ti na jansam no. Esau onso na na kokko broni no. Ye hwa de. Odisu kese ni awreho pi tiem denden ka kire na eja se. Edisu tiem ka kire na eja se. Meja. Shira mi nzubi. Misu shira me bi. Ana wose. Unua de nada aba. Unua de de ya. Nada. Abaji wonhira. Tuaso. E de essence. Ana wose. Ni din eni Jacob ana. Emprenu eni ene watwincha ne manam. Enti ni din Jacob ana na chese emprenu no wayam aza. First one. Waso me nantini. Second one. Achaji ni nhira. Wade de ya. So wafa mi pani. Wafa de de. Wafa mi pani. Enti wade nada. Ebibifuo de ye nada. Enka no kure. O atwia kai. Nka no kura woni sa no. Obetimi asu ado nyame so oboa asem no onu ana ye o sa masa nipa wo na se efiri tete dada wa de ugina ha no afa ofo na sie no sa no hwehwe eya se no masa abibi man no abraba na bodori na ya na ma ya ni na hu sa no enye no kwafo oya criminal so de nada nkontompo Broni say me kwase oba pe oko propose me boa yes but bibini so okoye oba de lie challenge ba all right tuaso afenso waji mi nshira ana o say wan fa nshira bi ansie me o se na nshira bi ankan adionu nso na Isaac buasi Esau say she me de no ma ye wo so ewura ote o de bibini aye wo so wura na me de ninu no nyina ma ye ne nko a okay obia no every tribe bi ababa bi abesoma bibi man toaso na me de aburo ne ensa ma wo wa no o de aburo adokodako de ne nsa o de awowa no na afa wo de na wo Esau broni ni de e de na menye wo e de no wanya wo na Esau ka kire na eja se Esau ka sense meja enhira ba ko pe e na wo enhira ba ko wo enhira me menso so hira meja mi broni ni so hira ne ti asema Jacob kan na Isaac kan o say Esau ma na ni so esuin na Esau su bebre
na naija Isaac buase no say and naija Isaac ka say hwe asase asrade animu ene de osoro bosuo eye so ana obetena okay asase a snow etowo so bosuo towo so snow etowo so enya na abrofo ne teso and ye ka say why dey say dem akukra de unhu asase nani ase asase a bosuo towo so snow etowo asrade animu asrade ayin fa na odia benke be fifiya wo dem akwo na bi enyiye bawo je nyame ye asema o kan enya no anaka ose ye no so na abaye den obetena na wo grante so na wo nam betena se grante so na onam wa dwene na dawtira so na benam betena se na wo besum nua nanso beba se wo bo modern kentene wo sa wo bo modern kentene ho a wo bayi ni nkonua na afiri wo kon eni obeyi sa nkonua no sa kentene ho kasa no kan aha na story we na abrof na kaye hu se o abibifo no ya ade hye omo ye nkoa if you say snow asase ne nyame de mo omo aka ho ye de amaya asase papa no fusuo wo so na mo ba kentene ho a kentene ho no omo kentene omo ho and omo try say ombeba begia ombema ya tuna ye slave into what try say or continue who the nagere into one the first tactics I want you to disbelieve and we Africans we don't believe ourselves we disbelieve in our maternal tongue ye kasa kura ye dru ba bi kura se ye Africa for lange kura simbroni wanu go jani kasa no kan atwa tene ene wodi broni ne dia ne broni de ne anu ne kasa ma no broni na ma onu ndi onu ni didi awuro onu ne kasa anim ene ko school a brofo nte brofo abo ebo enti bi busenya me sa why o se kopema da mo bibifo besua nyansa na de me de ma mo no bo fu se e ya de pan sa da no ena na be sane nkonua be firi mo so no matimi ya ya de hye so we see school we are see them compare school amame me speaking English you do a boy the yes that's where I can ya dia bibi abrofo no dia ya ma kentre omo ho enti wote ha ya santo ho asem ansua Charles Makati ho asem ana broni nso nim sa wo sua me ho asem de ya ene me ma hu no kura bi ya wo me ho surface ene ode be ma o ye duro de enya no asem fa nko Africa omo de so they are like animals well yeah aduane de anya no mfanko aduane na spy o say an mun wari furu na mbo another date mfanko mo no munni ene ekum abibifo because they want us to remain as how we are because they know the story amon pet because ye dey sra ye dada okay bibi ne bia ni ho ye bo so mebre ye bo broni so mebre adentia ni na sas na o teso no so den bibia no we bia no we enti na twene nko sa ablofo o ba twene nko no ma yusu sa enu anu ye problem no enti ntro ene na enti twitwa ene haye Opatafour this of for me nya obone otame adenti ya nipa tie no dodo for prophet Opatafour na nefiada wa jemro de awura bibimamu de opeso hu fa bibimahu nyina no wa to apeti no abusuafo we nyina na ma no ka no wa be ka we nyina ye wo bi a na adwuna wu a wote ba bi ofafo si na nima no okeka nsem hunu enso ye ba ne den nyame na nya ye boafo prophet Opatafour ye do wase bebre de na ka champion Yankobon shiro bibia sikande na nsemma si edi bro nya wie nche na mu di bro nya wie di aka ndi mu jam sa tenu de ani mu de ba ya baba ene mu nya na mu mra ntentem na de aye no ma wi se dani kika no ma bu ene mu nya na mu mra ntentem ba je na de ani mu de ene nya me mfa ne sanka obi aboto Yankobon Israel champion mfuo obi ohwembia Yankobon Israel afesu so kira Sunday asoro o bomodin ebra service won saka o oil na bomodin fa oil no cause 0540770896 afesu so within this week mo am send me na obi free Nigeria wo ahwem free Nigeria mo am ye no kra me body for last week Kofi ye ho adwuma kakra ye se akwa bi shala tamam Nigeria o na wo ya zande Opatafour ja ani wa ye no Opatafour ye na Opatafour
Opatafour di ni kura o mo ni ye na nipa bi so anyame na atwi sika ma no esre akwa bia o frɛ ne ka gu ne so mo moa no na mo di sika ma ni pa afro di me bia me number in the dasu me say me te da bi na tama me kasa na me ya me te Ghana ha me su Ghana la no obi aka tro se me te Nigeria send me orphanage Olive Foundation se den na dia ya me akwa e man bi die o send akwanta £500 enya hwe ya be ba esi ase ya mo hu se na wo te ha enya me obi ya obeka tire me mobile money a church money no ene da so no no yesra mo de 059 303 7744 ene da so no eye sene obehu edaso ene da so no dani fato so ene da so no eno ayi na fa asika bi asole account church Mr. Otumfour bro se si ade o te so okwaje obuhye akona ede na momo ano na mo de malata ni di a be ha adwere Otumfour de asole ya bakroma musifrika ma na mu wura asole fie o de malata krom so tena so ede ya tena na bete bo hye kro fifiri sa na de sika na tena ho so na nkranfo bi ba yo Nigeria ni bi na wa no hudu ya bro ni bi no onim sika o je di no na onim aka no areta ni sika ni nyina ba Opatafour ye de mu besi ha prophet Opatafour na ene mote ne nka no na o twese ne ye hwamo bo ye de foforo kra nso bebra mu sam de eduru ni se ya na oti kofipoku nka aha bro be ginam ena soft coffee so corner ba mantene ne bo ta chire dendende sanso na presence so didi achire aha ya sofu bibia wie eba de say dia ya boa ni nyina no ne ya dia madani boa ni producers dockers ne yi via dem mark mo na ye je achire de ma no na dani atwe mo aba ya de mu besi ha de CEO achire wo ye bo ye do bibia ase mo ma bai